Ach an toiseach, han tauman cynnych y griffir a ha miniolach dúlchaintsin Gaelic na halappe an talamh Rob ó Maolalaigh. Nishe Rob, bin you sheevse the yeading vahús, and each again course a hashiv. Well, it's an apala clia a hamisha, count the jess na carach. Hashin the fakal gore Jackie, a hanas a doomsa, was that an yeading, fair hajin apala clia. Haroganic ac yn ystoi, se ywnsach y gyroen mi eriganic ac ffwtysyn brin y sadjar y sien am y geidia. Agus, cym yn a hanig sif ma ha chwn na Gaelic? Aha, wel, horsig mi, chwlwyd yn iawn yeading, hashin the fein ar nodjach anagalig na heden, as a skol vig. So, vam se 3 blian na gúis, no 4 blian na gúis, vashin, pusad va lesson yn Gaelic acin. Ach, as a skol va club gaelge Gaelic na heden an, va teacher sar va hakin agus va club gaelge ikke va sin dol a chud eige harn gan a club va sha va sin cluch Yemenen va dansa Célian agus va sha ulugeliere tachers tovien na gaelge ach rodelle ein essen stei ich koloste sauri agus hai kujakan gan a koloste hashid rein hauri ach va korterum se gemor an galju gun de horsig mische golaan mi hin wil zeggen nur de puddinga agus has het vaak kunt ook meer Gaelic en annonceer carnatarach an een jolach. Agus nur a chaimi an oors an kanal Aoigh sé Gaelic a hug mi maar ferken a kuspranakam agus chom mi arm a dol a galju agus kudjach a tier chanel agus achchan ele mar sin a kud eolas a gaelge. An oors sin chom mi ùidh as a Gaelic alapan agus hug mi orm a galapa chom mi scholarach a galaun ar son a Gaelic alapan noch jonsach chaimi a gnéidjan agus an nóirsin ag deirigh na ceir fichitin sé áte sáirite a bhain tónéidjan étar roinn na Celtis agus scalólis na halapa agus a cuman Gaelach va tóir géil injinach ma gúrs agus vá cleinjin Gaelic a chululás vá giúnsach a tóir. Agus cynnig agus cyrson ag afsif ùidh gysáirichte an an Cànanas? Well, as an Indian, a chuinacham vami as a leorlan as a chiad vliana ma hieplin diog as chunna mi vuam a skelp leor of a seo a rodirach language le fair Leonard Bloomfield agus sé foskle húl gons of a vi lege leor of a shid chude uturag an de chude rad Damascus mi or vami tuksjoner son a chiad úr mar a va Cànanan gopper Cànanan figadúl chan je van a réilge no Gaelic na vjörle a can figadúl va sitte korter va sjálden go gro struchter an gro rieltjen an og son kjálchin etter jalekte etter Cànanan va sitte korter. Agus gette sé raunsige Cànain yn upperakkev, ha mi tyg sin kudjach gyfil ùidh an science agus mathematics? Well, sé dyn ni'n ha honnom gasgelior, nur a chaimi gan olei hyliog i Gaelic, roi mi a mathematic agus a nisig mathematical ma sé sin a Gaelic a hon. Or va mi smúndin an nórsyn grom i dol vi nam hitcher agus va mi lenten na kospen a vakortur no sé kudja gúni gin sé go mi gar har out tiction person a hug mi Cànan agus mathematic mar exemplar ach sé roin carnatarach a van gase or hat gemak kolchri chéle ha structur an patronen tíach sé. Agus Jane Cànan an san bishef smúneach Gaelic in your Gaelic? Sé tio hésta sin a mi cíneach go ran réir a díachaí a haun ach anile sem ná bolach mar sin a hanennach an vichke dunne gopper heiskar go bhfuil na smúingin kar an ulachotjin a universal agus a réir a díachaí as a vilu go bhfuil na fachlan tína machchan na beura nó na Gaelic nó na Gaeilge nó na Frangis nó go Ganan ná. Zijn er gewoon eentje dan? Kijk eens chili sheen en dan hoor ik Rob dat had je rust, dat is het program. Als je een is, dan nog een faaltje raas in een half Rob om Maolalaigh. Agus Rob sé dúlchaintsin cúspir a program seo. Kun je gaf se pein ùidh is a cúspir an doiseach? Well, a mi cíneach nur a bhami timpio an in éing is vi foiideach an galju agus vi fechkin na dúrichen Cànan kan Gaelic chonamaras Gaelic gún an gáil nó hir chonel agus Gaelic na mún as an tuvi jes na dócha. Va sin go Indianach lúm agus ag an nún an va mi chud eolas dean Cànan agus va mi fechkin go na dúlchaintjin a tort leirsin gain dean Cànan a dachuid agus go sean Cànan a tort leirsin gain na dúlchaintjin. So a chúchlaidach go ha siad a dheibhsin an a dúlchaintjin díra cha
Díreach smúniachal lumsa go dú. Agus dé cho cutarach sa ha dúchain sin do chor a Cànanan. Súla mi se go bhfuil cho cutamach sa gas ha a cria agus anam na Gaelic as na dúchaintin. Sin nuair a hang Cànanan beo. Cha bhór na canna tú gur he cúchlaideach bethe Cànanan. Ulas agad. Mar a hil dúchaintin agad chanil Cànanan agad. Or ha chun nádra is a gas. Go bug cúchlaideach as a Cànanan go bug beartas dúchaintin ná. Agus stácha go ré céist chanspateach seo ach déan dúchainte seirlaí agus chusan. Sé ceist go anna bara duileh agus dúlaigh a sin. Bannaid hanisme puringáid sé mille mo chríe bhí géisteach í dúchaint sa bí, go sé dúchaint éidirnach a bhí gan ná dúchaint alapannach. Achas té sin i dá dhéimine dá go bhfuil túh sáirt acham dí Gaelic rásar, sé ban rásar agus a bhénacham agus a Gaelic rásar, mar a thuúla mis an rásar agus ag sóirle amach go lean, dúnig an sin a fíor chóirstúm. Ach chuideach nuair a bheith an baráis an níos as na herig, bheit torst na mo chuoine seoir se Cànanan a bheith mi cloinge na Conamara. So hana dúchaint na siad a cóirstúm go mór, agus chuideach eile an leos agus Erigéil, cartúinéir, seoirachráisinéir, had úla go léir díreach álainn ar lúmsa. Agus éis go bhfuil sibh cuideach a cumó chéalbh chun bhí éidirn háas agus gróich an Cànanan sin cuideach. In ísio géin bic mina sin? Well, súla mi se an osíocha min Cànanan go sáinte go bhfuil cho cutramach sa gas, go bhfuil taicht ag an úlug, agus há sin cho forstanach sa gas. Anéing san nalapa go bhfuil cáirtean ag an gach túh chuáin. Go bunig gan bhí ciúnsaach ag bhchaach a chéile agus chumal tacht di chéile. So bí mise a torstan na Holland cheacinne in háning a bhí tucha rochaidin agus cheálaichin le éidirn, agus leis a chumirí cuideach. Or sé nearstahan a bhí a cóbrachuh agus a tuig sin a chéile hamisúndin. Agus nuair nach bí sibh a chicas gneo a ránsaigh ag olpaig laschu, déana chur seachatan a hacah. Ha fíor cóir úmsa bhí cúpar a sagarag, agus ha tunnel ag mar son lusan agus glasarich chuid agus chuid a fás. Ha siad a cóirm go mór, agus a bí go chuideid a bhór as a kitchen a hami hína fás, agus a chuid a sagarag. Thunig sin stulum bhí cóchadach insinach go sáirite agus fó hánig COVID ha díadach an presa go lumaláin de spiasraí an insinach agus aber go bhfuil go burig bí blasta a dhéanag lásan. Nis mar chuirte gine ha minneolach ar dúchaint sin, féimi go bhfuil deiribh apis nó facail is sead a thug a go bhfuil fioineán a ha go mór a cóirsa réibh. As an nuair raimí bec an ránsachaí abars nach cloinniú mór an a dú sé cha dúch nó cha déich. Inis na chana cuideachan dúcht lehéid seo do rud dhéana ceir nó cóig torsanna sa lá. As go raibh na uala horst, nach raibh sunna dhéana go raibh seach se a scíe, chana tú cha dúch, cha cústan. nó an chuide gúchaintin ha cíaltha go bhfuil duibh, so ha déich ga bháthe chun do galamh a gileiche, ha duibh. So han rutan sin bearsa siad a cóirstúm go mór. Ó tapleibh go mór Rob apar go réit flach go bhfuil brín raibh agus tapleibh cuideach ar sa nupper ina bhilta a sé bhín dhéanamh ar gachtúh strúth na maile.